I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip na kanalu. Danas sam ovdje da bih vam pokazao kako da namestite Botrix ili ti trovo donacije, alertovi za vaš OBS ili za vaš Streamlabs. Streamlabs ću na kraju klipa pokazati, tako da ostanite do kraja klipa, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanalu, a mi da više ne dužimo ove gluposti, ovako prošli klip smo mnogo dužili, da počnemo kako da vam pokažem sad. Znači, prva stvar koju treba da uradite da uđete u vaš pretraživač, ukucate Botrix. Zatim, kada ste ukucali Botrix, znači vama će vjerojatno izaći da morate da se logujete sa vaš Trovo account. Znači, vi se logujete sa vaš Trovo account, znači kliknete Get Started i samo se logujete sa vaš Trovo account, lagano. Ukucate email i password i onda će vam izaći ovako. E sad, šta dalje morate da uradite? Jedna od važnijih stvari, prvo da idete u chatbox i kada ste ušli u chatbox, morate ukucati u vaš Trovo chat, vaš lični mod Botrix. Znači, morate da idete na Trovo, kliknete vašu ikonicu, kliknete moj kanal i ovdje u chatu morate napisati / mod odvojeno mod Botrix. Evo ovako, znači ukucate ovako mod Botrix i kliknete enter. To je to što se tiče toga. Znači da se vratimo na ovu stranicu kada ste to ukucali jedem i nema ni da pričam. Uglavnom kada ste to ukucali, znači ovdje možete da nešto uključite ako želite ili čak i ne, ali ono nepotrebno, mi smo ovdje za alertovi. Znači alertovi, najvažniji, prvo idemo od prvog, znači subscribe. Znači ovdje birate koju ćete sliku da stavite, a ovdje koju ćete pesmu staviti. Naprimjer skinuli ste neku pesmu i sekli ste naprimjer deo koji će da bude taj deo iz pesme koji će bude za alert. Znači kliknete select i samo čekirate tu pesmu, taj deo koji ste isekli. Znači kada se čekirali ovdje podešavate ovdje zvuk koliko će vam bude, ovdje koji će font da bude i ovdje koliki će font size da bude, koliko će to slovo da budu. Znači kada ste to uradili i ovdje napišete ono kad stigne koja će da bude poruka. Evo sad ću vam ja to pokazati. Kada ste to uradili kliknite keep, znači to treba da vam bude i ovdje ne zaboravite ovdje alert customization, jebim da. Kliknite advanced settings i ovdje stavljate koliko će dugo da traju ti alertovi. Evo na primjer ja sam za subscribe stavio 30 sekundi zato što taj moj deo iz pesme traje 30 sekundi, možda malo manje, ali svakako toliko nešto traje. Za followove sam stavio 15 sekundi jer isto toliko moja pesma traje. Za raidove 18 i za eliksire i mane po 20 sekundi. Znači i ovdje 1 mora da vam bude obavezno. Kliknite confirm i onda je keep. I sad kako da vi to da testirate? Znači uđete u vaš OBS. Kada ste ušli u vaš OBS, ovo vam je tu vidite sad normalno. Znači morate da dodate browser. Znači kliknite ovdje desni klik add, dodate browser. Kada ste ga dodali, znači morate da se vratite sada na Google i da kopirate ovaj link. Znači nemojte nikome pokazivati ovaj link, samo ga kopirajte. Kada ste ga kopirali, pastujete ga ovdje. To ja neću raditi jer sam već uradio. Znači ovo ćemo skloniti. Evo kao što vidite ja sam tu kopirao, taj link sve tu normalno stavljeno i podesite gdje će vam bude to. Evo ga, podesite gdje će vam bude i sad kako da testirate vi to. Znači opet se vratite na onaj sajt, kada ste se vratili na ovaj sajt, znači kliknite subscribers, jer vjerojatno ste to prvo podesili kada ste ušli ovdje. Kliknite subscribers i to bi sad trebalo da vam izađe ovdje, kao što vidite. Kao što vidite ovdje vam je izašlo vaša pesma i vaš šta ste sve podesili. I tako samo nastavite da podešavate za ostale, znači vratite se na ovaj sajt, znači podesite gift subovi, znači ovo stavite im picture, ostavite kakav je takav, znači to bi trebalo da ostane tako i bolje nemojte dirati za svaki slučaj. Sound podesite, stavite koje hoćete muziku kao što sam pokazao, volume smanjite koliko hoćete, stavite vaš bolje, ja bih vam preporučio da kopirate ovako kao moje jer ja mislim da je tako najbolje. I stavite poruku, stavite keep, zatim pređite na followers, isto sve uradite, znači pesma, sound, font size i stavite poruku i keep, ništa više. Znači i tako sve uradite za raidovi, mane, elixir, tts, nije bitno, ne morate to dirati, znači samo za sve ostalo. I sad na primjer kako to da testirate opet, ali i zadnja stvar.
morate da podesete tačno da vidite koliko vam traje pesma, toliko moraju da nam traju alertovi. Znači, ako vam pesma traje 10 sekunde za mane, na primjer, nađete mane, evo su mane eliksiri, stavite 20 sekundi ili 10 kao što sam rekao. Ili, na primjer, ako vam traje 15 sekundi za followove, stavite duration 15 sekundi, nemojte, na primjer, lupam 11 sekundi jer neće do kraja da pesma i alert neće do kraja da se puste. Kliknite confirm i za sve to, znači za svaki kad uradite kliknite keep za sve. I sad to samo možete da testirate, znači kliknite na koji hoćete da testirate, na primjer mana. I vama izađe taj alert, znači vi sad možete da ga smanjujete i da radite sa njim šta hoćete. I da ga podešavate i da ga podesite gdje hoćete i šta god hoćete. Znači toliko je prosto, znači ne znam šta kažem, jednostavno prosto je i eto, preporučujem vam da to uradite, samo kopirajte moje stvari, ako vam teško, mislim da nađete neku pesmu da isečete deo koji vama treba, mislim stvarno, uđite, nađite pesmu, isečite tu pesmu od dela do dela dok će traje, ali nemojte gledati da ne traje više od 25 sekundi, eventualno 30, da ne bi bio copyright ili tako nešto. Napišite u komentarima ako sam vam pomogao, lajkajte ovaj klip. I da već jednom završimo ovaj klip, znači hvala vam na gledanju puno, vidimo se u sljedećem klipu, po copyrightu muđe, peace.